Alhamdulillah puja ilaun nikmat gebudron watu hamba kagrak tegedi kini ba'rabon kenasin ulun di dalam rimba lona bangun angra hayaduna dawat lun tinggal ya gampung pusucana untung unang rawa banda otreo lona kena merumpo ampun adik di ulun nama Madiam udu angan apakan masa awai pun sikra abang alun untuk jedara lona pusan hai adik payung dari baulun urang kadua udah membulun mengkalung ngontun sehingga dilun jino dewasa giga akatan le hayade payung jika kemupum rugongon labang sabda ba nabi bacut namupum gutanya wakawum udep lama dunia ingat ku ingat wajib dan ampun ku jawa dilun sifat abang ulona pu ingat bandum gembum kawum pelam anu lun mudi ngona muda adan acehnya hai tanah payung mubarga anu lun bandum si anika adan abamu blang pihisabah pupunupun olehnya lun lain lunarika adan budaya pekayan lun nyan pi mumupum tanya wajah darah adan pekayan jamun tat di lun ku kalau langsung ngon dua mata pekayan agam hai anu payung nelungo ulun ku mehcalitra menyonyan agam pakai tangkulu seruta gitu bajai piyama silu panjang hotel gitu gutamah gelop ija pedua buetatumu haintan payung lagi habalun nyantak kerja bele takalon karata gampung pekayan langsung habis diduka silu sempit kadisuk langsung sayang tak nelun rugawa mubura menurut takalon di dalam kitab salah lupatan nyoba agama pekayan agam kali halorion buek tamu pom kaum wanita menyoki inang masa awai pun wairakan lun luar biasa bagutum orang gedat kesusun hai adik payung baje yang onijang ada tolu nyak pinggang ijakrong alian dek lon baje piraya pakai jilbab lagi ijakrong wahai dek payung ubije mata si kada outno dileha balun pu ingat ampun adik dengan dah luntup habanyo lain lun sambung pemeah ulun dak salah rika